Ole, tu nak chuan pacemaker guide kha kan chun zom le anga kan sei to china khan question chut dan ang chi khan kan han soya question chut kha tiang ho kan han soya kha question chut dan ringot lo tan pokhan man tur tam tak oma antina na question inden de paragraph kan han tiang chi te tab setting kan han tiang chi te khang jong jong po kha thil danga question set na ker lo po khan tangkai na man tur tam tak oma kan thil hria te hi kan man thiam man tangkai na tur hi man tangkai da ni kan thiam chuan tangkai takin a man theya mara chu kan thil thiam poi a tangkai na kan hriat lem lo chuan kan tangkai pui vak chuang lo chu wang chuan a tangkai na tur ha ki ma ni poi na kan in hai chu ve deuh kha angaya chu wang chuan tangkai ta kan man na tur chuan a man da te po kan thiama a man na tur te po kan thiam ve deuh te po angai don ani wale tun tuma chuan kan topic tura chu character map le pacemaker in link dan ani dona character map hi mana tam tak oma question ate pokhan na tel vezel theya tirnana question kan chutin a thluk na ngai te symbol te engemo da tur kan nei thin ta a khatianga khan character map pakha atangkai ani le video sei lu tuklo nan kan soi de uzung zung anga kan soi masak to howa kha practice ula tangkai takin mang ula tin pakhat kan soi du achu hei ka video le pe ka chuan ka question chulai te po kan soi kan ti lang du a kan ti lang do na kan hriat tur ta na kan du chu I question in siam khan voi khatin question siam kha engani pai mai lo ula voi khat question in set to na format kha da thareng ula mo khatiang mang khan in tiang antina na kan soi tel chu question kan ti na a question lo appointment na tur tam taka oma antina na office file maintain nan po hen ke chu ka manga pacemaker hi mo he tiang te hi tiana lo ni ta a ti hian ti khian a omsa ka chut to zong zong hemi file ta na le kha chuak to zong zong kha ti khian ka ti vek ta antina na ka chut le tura kha sanction order lampang thilani chen hemi sanction order format sorry hemi format te ka mangta a ti khan ol sam takin a thu kan thlak zeu zeu ta tinana tiang chi te thu thil pek chu turang chi report pek turang tru ang chi te ni chong khatiang khan kan an tia tiang khan ka mo turang kha ti khan a om sa kha ti khan ka vazong ta a tin notification thilani chon notification turang chi meeting notice ang chi te po khatiang khan a om sa kha ti khan ka va copy ka va khatiang kha ka va ti thina chu tiang deuh chuan nang ni pon question in chut khan antina na question poi ke hi chut sa exam a hian exam question a hian hei sani somni pathum atrai ni thum ni li ni nga thlengin kala da thavek ani ki first term exam second term final mo first second final tikhian kumin bi ka po first term a hei hi 1 1 2 1 3 ti hi unit test voi khatna first term unit test voi khatna question unit test voi ni unit test voi thum na unit test voi li na chon heng ho hi term exam kha lo ni ta a chon second term a po tiang hian kan han nei ta a exam second term a hian unit test voi thum chau kan nei mana chan chu holistic SPC kan ti vel khan miron ti boi ve a kha wang khan school kan kal mumal thelo ba ka engeng mani program kha mi dang nang ni point ni ve thon ka renga program kha ron tama chu tiang de chon hei question po hi tian ama mi chut sa kha kan nei nual ta a khata a om sa voi khat format ka nei to sa kha ka wang mang le zung zung me ni mo tikhian format nei sa tikhian format om sa hawa kha ka mo nazir khan tiang khan mo tinana ta hian he tiang te lo ni chuan tinana english ate po fill in the blanks tu ni chuan fill in the blanks la ya khati khan ka wang me question and answer ang chi te po khatiang khan format om sa kha mang khan atap setting te khatiang indent kan ti paragraph kan ti ang chi te kha om sa kha ka mang mai thina ni le chuan kan thupui kan lu tran do na character me pa kan lu ma in object a khan han soi le lok tu kan ne ya object ang chi milem image ang chi kan lak lu a khan mo kan lak lu a khan file atang in place a control D mangin kan la lu ta a tinana ama po kan logo te po kan la lu to a hetiang kan lak lu a hi place manga ilak lu reng reng a hi
mo file hi he tilaya ama original file ne khan alain link kani mo alain zomani he tilaya o I original file kha I delete mo mun thana ison chuan he file hi man thei loin om the ni mo ein link tla ta wangin chu wang chuan object in man in lak lu image in lak lu ang chi reng reng a hi file a hian kal ula link manager control shift D mo hemi mang hian hemi a link a hi unlink ro u tikhan unlink ula chuan he tilaya original file kha iwa delete ania mo a omna munisoni ni mo a location I thlak ani pon he image file hi chu a om reng to ang antenna na he a link khai lo pai lo chon mile milo data a I lo save ta a bile makha antenna na he I file pacemaker file computer tlanga I copy ta in hong le ta a link ka khalom to silo chuan hetiang a link amilem omna heu hi aron dum ve kamo aron var ve kamo ne nga alem man thelo khana om thei chuwang chuan ama a om tur hian a link ka kha I an link thin do nia le kha kan soitel do chuan hemiti rual hian thil pakhat kan soitel le du achu copy paste hi tinana hei hi image chalo ni ta ni mo image chalo ni ta object ang te pon kan soi thei chu hei hi tian itlar phei du ta ni mo ngil do ni tlar phei du ta control shift control cv copy paste mo cv copy paste cv copy paste khatia ti lo khan mo khatia ti lo khan object howa hi he ama hian select la control le alternate metla chuti chungchon hei hi I click anga click rang chuini nuk sanang tikhian ki tikhan abula tikhani bada thei tikhan tikhan I click thla roll ken tikhian aron omjelang I copy paste ngal ti na hei object b ka object b ka tikhani ti thei kha control le alternate plus left click mouse mo anita chuan khatiang lo khan la om le the chu antenna na tu na miang chi kha chu te ni click hei angil che ida du ta angil che kha tu na mi cha te mai thei ta thil danga chun te lo har deu pal ve theya chu wang chuan control le alternate le shift metla apathumin metla I me lai nan click la ki chuk zong ai kaltir chuan mo chuk zong ai kaltir chuan ason thei lawang angila che only straight line tikhian angil antenna na hitilai om hinita se tikhan angila ka click harshet tikhan angila asir zong pora kaltir thelo amo dingzo asir zong ai kaltir chon chuk zong ai kaltir thelo a straight line a chekal si fi me tel khan ka dakin man tang kai na hun in la nei ve le ang tikhan copy paste ti heta copy paste ti hetia rem that le ngai lo khan mo control le alternate le shift metel khan iti the ni le chuan adot le chuan thu kan han chuta kan chuta hei po hi adangi mamo chuan object select na hi ni select anga control le shift control le alternate mang tho khan tikhan I copy thei ngil takai du chuan tikhan shift mang telanga tikhan tikhan kha alo ni le ta ni chuan character ni lo lama kan lut waka character map kan lut to ang character map hi olsam devin start menu tang kan sei photanga start menu kan kala start menu tangin Windows accessories akan kala dai character map lo omani Windows accessories noya character map oma tin hetilai search atang hian mo start menu start button bul search atang khan ta hian character map ti pon izong thei hei tho hi ni aron chuak thawang character map chu hei hi alo ni ta mo time ni romance kan man thina wangin time ni romance ka thlang photang amasa chuan time ni romance time ni romance chunga hian hei thil chi sang oma atam zo ka khi chu kan me chu thei keyboard rang kan me chu the ni
maro chu keyboard atanga kan me chu thei lo chu hei half te hi kan lo du ta ni antenna na question kan lo chu ta a pakhat na answer the following questions mo chuan 1/2 into 8 equal to 4 te po kan lo ti thei ta a khatianga khan hemi half a hi mo hemi half a hi khitiang lo khian achut the ni character me patang khan character me pa chon hei half a oma half hi ti han an enta ula he ti line keystroke om ta ni mo keystroke om zia chu a shortcut key kan ti khani vele maya ani keystroke kan mangdon ta alternate 0189 mo alternate 0189 chuan hemi aya hian alternative metanga numerical key peta mo akhoi mo zo khan 0189 i me zo alternative thang tikhian half in ron kalang kha character me man dan chu ni chuan antenna na character me pa khan ki thil chi sang om hei u thuk na mo u thuk na te poilo mangdu thei mizo abik takin mizo englo na te mizo question te u thuk nei man du chuan enge keystroke alternate 0251 mo alternate ka meta 0251 alternate ka thlanga tikhian u chuan khatiang chi khan a thuk na te alternate 0226 mo alternate 0226 tiang khan copy paste kherangai lo khana keystroke ko mu chu man thei ni he tilaya hei c thuk na te hi oma c thuk na chu kan mang tam lo mai thei ni a thuk na te khi alternate 02234 mo chuan he tilai hen hei sem na hi hei pacemaker kan man chuan sem na hi chut siam a boi thlak ve a siam ngai lovin sem na te po tikhian i mang thei ani a keystroke chu alternate 0247 mo antenna na question mathematics big ilo chuta question na true jang kha alternate 0247 by true berke 7 by true tikhan mo na lo ni ta se b na divide na b na 9 alter ka chin chi le te 0247 sem na 4 ka tiang khan mathematics apo ipang thei ani chuan kha anol pui an ti mai te la keystroke nei ho man nan chu kha mana thata a keystroke nei lo hen mamo kan nei ve the ni mo hei he tiang te keystroke nei lo mo keystroke nei lo ang chiu hi mamo na kan nei ve the ni mo abik takin hemi time new roman sa chau hen en lo ula symbol ang chi tam tak man tur kan ne chu wingdings ringo to oma wingdings wingdings true wingdings 3 kan mamo ang chi om the wingdings pa ngai na tamang ta hen kan mamo kan man ve fo pakhat chu hei hi ni tikma ka hi hei ro chu keystroke nei lo ta keystroke nei lo ho hi i man tlang lon a om ani chuan hei hi hetia englo lo hen hei tiang te po hi man du chuan mo hei hi tian i select anga i copy anga he tilaya hian man mei thei turin ida ang tikhian mo man mei thei turin ida ang he tilaya iwa paste ngal chuan mo kan ti china nge sorry pangana adik zona tikhian i paste stop ta ni i paste stop ta chuan i paste stop khan bracket and close le don la
ki a buai vek a chan chu hei hi time new roman sani lova wingdings ania wingdings font ania wingdings ang khana kal chhun zom ta vek ta ni chuwang chuan khate ti kha a fulova chuwang chuan pangana for example mo adik zone na space tikhian a omna tura kha zuala da la chuan chumi hnuwa he tilai character me pa zukal kher to lo khan control c control v tikhan adik lo zone na x da ro tiang chi khan in mang the ni tin he tiang kher lo po I man du I man tlang lon ang chi mo I man tlang lon ang chi omni chuan ngo khatiang chi khan an tinana khong en china mobile phone lem te kha om khan kan ria a e ka mole me te love khatiang chi ni po khan I mamo tur I man tlang lon tur ang chi chu tilai hian select sorry hei pakhati select to khan hi la om renga chuwang chuan hei pai phot la ani lo pon ima mo turang chi ho kha ida tlang lo theita ni o he tiang te ima mo chini select anga chuan inko kang chi te po hi select theya selecta a abula chi khan expo khom ka ria o he te po hi select I copy anga chuan I copy to a tilai hian tikhan voi khata ida khol ve treu thei tikhan chuan hi lo om lo ta se ima mo huna khan tilai hian hi lo om lo ta ang se export ni da all ta a tikhan dik zone hei te hi va copy anga ida all sa khan sorry tikhan tianga export hi hei kher te po man du chuan tikhan tikhan I man mo kha tikhan hetlama da verang hei I print khana tel don chuang lova nakin jele mamo tur antenna na shortcut key englo te po kha I du chuan time new roman semi thuk na kan tiang chi te po kha mo I mamo huna manatan hei kan pai lokanga thuk na ka seleka E thuk na ka seleka A thuk na A E I O thuk na hi chu kan mangvak pon ka hrelowa he ho bit takin kan copy anga tikhan kan paste anga hi du chan tila hian copy o samna space te po da ta la tikhan imamo huna tikhan shortcut key hriat lo po khan tikhan imamo huna adik di hi hor lo ngai ta a tlai di ai a hian control v tikhan adik zona mo adik zona thina ning chu ka kha alo ni ta ani zone te po hi ite mandu chuan a shortcut key hi chin chia har vel to ki po chin chia theilowa ka wallpaper a hen he tilai hian a shortcut key hi ka ta thina chu ka zuk en zuk thina chin chia har ve ang reng khop me chu wa chu ti zong po hian in mang thei tura ngai tai la thaw me kha thil chi ni a keystroke nei le nei lo mo a keystroke nei ho hi chu ani ta ka chuan a keystroke nei ho ang chi chu tilai keystroke kai mang mai theya keystroke nei lo ho ni kha chuan hetlai khan an da sham la chuan as is setting kha ati boy lo de udon ani mo chu character map le pacemaker in lai chin na anita hetilaya ka sei chu kher lo poi man tur tam tak in ne yang kha ngova kha khatiang khan in lo mang do nia chuan kan ale pe ka chuan pacemaker le excel in lai chin dan te in man do bo in man trom thei dan te pacemaker le microsoft word in man trom dan te antina na mathematics question chu don ta a fraction kan tiang ji chun number chung le noi nei khatiang chi man dan te tin table te lo da du ta a equation abik takin no pang kg1 le kg2 ang chi te an mathematics chut ngani number chut na tur number je na tur khatiang chi te kha table te
box te ang chi te lo ngai ta khatiang in lai chin na kha kan video le chon kan seidonia kha tu na kan video nei thei chin chu ro se kalo me